Новини Ruske slovo na bokoh rubriki Tižnjovnik predlužujú z napisami o samootrimovanju Združenju hraždanoh u ruskim keresture i stimulovanju samozanjatosti u Šitske opštini. Tohoročni međunarodni poljoprivredni sajam najaveni u rubriki Ekonomija, gdje mož prečitac i tekst o produkciji jahodoh i o novim sposobe dodjeljovanja jednokratnej penježnej pomoci u opštini Šid. Kultura i prosvita dava rezultati zoz medziokružnoho zmahanja z ruskoho jazika u Đurđove i svid zoz promociji knjiški o panocovi Đurovi Bindasovi, a jak temu obrabja sposob bodovanja na zakončujucim ispitu z ruskoho jazika. Mozaik predstavlja odzeljenje za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novim Sadze. Rubrika Ljudze roki život vas upoznava zoz Lidiju Fodor z Bačke Topolji, a zaznačene i jak znimana emisija Kuhnja mojoho kraju, u ktorej učestvovala Ljubica Njaradi zoz ruskoho kerestura. Novini prinoša i temi z duhovnog života i sporta.